Kise mwanya mutegeri wa Meru TV ugorobona arua kureterete nteto kuma mirigo yonde ya Meru na kinya ome ya Meru ortona twithe tukuduranira nteto ntuku ya narua ngakurikania narua ni ntuku ya tariki mweri jomweru aire mwaka 2025 ngakuribo gano tupakuthirwa uri na atuna kuthwa kithingatira nteto tukukuretera na kinya ibindi mwanya pia kuthira tukuretera ntuku cionde no nteto tukuretera mantu haya ukareka na ukethirwa gutigirwo nyuma na kumenya ni mbio yongwa igwita na mbere uni rito riakwa uri mbita Njeri wa Cheupe na tukiambiria nteto cietu gorobona arua ni ati nawe uria wari ngavana wa Kabere haja kaunti ya Meru no Peter Gatiramunya nithiritwe ntuku ya narua akiariria mantu kathumba igitarira gwitite na mbere na kwithirwa akiruguria ofisi cia PNU ruterero Mikinduri nara ombite kwithirwa akiwa we kiri antu bara bonde agutindana nabo kiri kithurano kinene kira kijite kia 2027 nara akithirwa akiromba gite kia ungavana ati we uti muntu kinyomwe agukira netete na mbere na kwithirwa kinya akiwa we no wenka akimutongeria urakona no wonka umba kwithirwa ukirete ugaruruku ndene akaunti ya Meru na kwithirwa akiviria thini ira ciitite na mbere aja akaunti ya Meru Peter Munyankuru kinete mbere na kumeneria ngavana wa Thaino Kawira Mongaza nikirakuga ati Kawira kintu kiraisi yake ni mantu jokolea na atumba kwithirwa akireta witi na mbere ndene ya akaunti ya Meru na bo baraba kuthingatena na munya na baraba kwenda giti kio bunge ndene ya Tigania East gitikira mheshimiwa Mpuraburi na ndia karirite thai na bontu kwena ro ni bethireto bakiona kanka mbute ni nyuma ya akaribantereu kwithirwa bakiria ntebo kinya bomba kwithirwa bagikia Meruki kana kinya kwithirwa bakireta kethi yao Arombe utoe ngokera nimba iko naye ke baba kuromba bamwe kuromba na kuwe ba kuromba kura bamwe na mwerenge manga akinya utote tatea utote anga imanga tatea na kinya ntomoro meno atwe ibere baibere ujiga baibere tomoro me haya torankwa ka baibere ngona torete na nendoka aterika na ngenga yanga atora nendoka ogwa kangire aire mwangi muno obu kaibwa wasiwasi ito kuringaruo na ito rodhima uketha wena wasiwasi buriye bukiriki wewe kuwa aembe angambi embe tuwati tukalika sasa na iba komea bondo tongo karitate nere Meru yonde ne komea otemu tongo karitate nere mbi Meru no munya tu ama namagani kume siasa cheta la kazi aje meme na rendio no tengo iko litika no koleanga ni okoka la mise menyani tara kinyo kale to mandi buti ya mauru mwanya wache ne buti buti ko aikira kinya kwarete no kama teri mandi buti na matende kan kweda no mandi buti kote na matendero mandi buti urora mandi buti ile tarakwana mandi buti unataka hiyo maneno arito kwenda kuwasilia zilengea Meru tuheshimie tu mnonde ne Kenya ito kwenda ochokia riri ya Meru renge ama namna gani atowo tu kumena mtu anakera ngwera we tatea akomba ukangana na ngwe ute kuomba na kwenda wange bakomba nakerwere urokomba ungene kera ngwera we tatea akomba sina namna hiyo Mungu atomba antu bondo bwanene wewe mbalaini wewe mbonda itari wewe ngoi chemanto ukarani
Wenge wije manto automeria. Ama namna gani? Wenge wije orethi. Na kwa wije nyama manto angita. Kote metu indeo mwetu amenya. Ako uo tuwe tokumena. Utewa tuwe talaro itue kuyoka we talaro yanga ina ante menyani. Menya yau tuwe tokuruma tue. Na kinyama amorore tena ito mweshima. Lakini ona kuna mwingu ena rekana ni watu shukura tuwe tukumena. Na tukiuma rukaro terene rũ tukethera tukithiora muthigu mwaka ruterene rungi na ara nawe ura wari ngavana wa Baire andene akaunti ya Meru nwekira itu murungi nethiritwo agitiumeirie na gwita na mbere kwithirwa akithetera njanji munene kana Chief Justice nwe Martha Koome na kinya kwithirwa akiuria Meru kwithirwa bagitiumeirie na guthetera Koome nontu ni mwana wa aja Meru na nethiritwe akirua nwe muno kagitene gaka nguruki kiraitu netite na mbere na kwithirwa kinya akiuria munini wa rais nwe Kithure Kindiki kwithirwa kinya we agitetheria Ameru kuma muthutirene yo gisiasa yoro yutite na mbere muno aja kaunti ya Meru na nyankuruki kwithirwa bakiriukia mirandi ya witi na mbere ira yithiritwe kwamite na utikindu kikumba kwithirwa agikionekana ni mwandiki wetu wa Nteto Jeff Gituma na Nteto Nkuruki na kire watu wa Meru somba kwa turiti muno kugera mwekuru maiga nonto na kugorona nto bangi ituwiukaria maru wetu kabisa. Uu ni kiraitu murungi ura wari gavana wa Meru wa Baire araumirite na kuria Meru bethire bagikaria Martha Koome na bambirie kumwigika ondiria atongeria bakuma ntere ingi bakumumeneria mwanga kwitho kwina tomu bariku antu bate borungikia babetagwa na gicunku rotten apples nabo botoma judiciary ithirwa ina ritwa rithuku ndene ya Kenya ni aria nkurukia kuga rwang'ine rwo kambithania nkunkuo ni chithirite chiri kuga kagita ndona Martha ntukwingi bakiwa bakabanga ura bongwa bagakirinapu ura bongwa bakathiria mubango ya kulita corruption in the judiciary kira unipomba kuromba na ndi wakiri nawe kanya manto yonde tuguteta ijo itomunenkere arafu tumwekanya gakuthithio rungikia tekaya ya Meru kinyara undira ndari minister wa justice kwa ina corruption nyingi muno ndene judiciary in fact wametaga corridors of chaos na itwagitire tawarandiko surgery na toani anjanji wa wingi muno wa court of appeal high court na magistrates na manto ya buja ende tabia mbaya imerudi tena nare kinya nkuruki mutongeria ujo arombete Ameru na Kenya kurungamana Kithure Kindiki is very soft na akali nabwe mpara na bukona gakinya nara kwenda wita iromba ria mutongeria ujo na ndi Kindiki gutukuma witi na mbere rutererwa Meru na kinya nkuruki kurungamana Meru kiri mathina jaria jethirite jabainyiritie bunene kira tukuromba aki nontu Meru twina thina cietu nyingi kinya Kindiki na tutetheire kuthira thina twina cio ndene Meru twina barabara nyingi muno ithatite igitari ne sana ito tumira kanya ku ario atutetheire kuthatura barabara iu twina gituma kingi siasa na Kindiki na ndari the most senior politician wa area ji no twenda akaraga rone etatongeria bangi bonora Meru yumba kuthira gituma na yeta mbere akirikiria mutongeria ujo na ateterete ndio ngathithite kiriga Royal Alliance ya President William Ruto na ndenda kwira Meru giteka IBC kama mtu agita application nikenda tweka chairman tekothura gwa uthithite application na uni uta application nkalije gitiku no mbona tawe kalite kuma gitara kibuitu wa Chebukati ba Hassan tegete comfortable na mbuga oni ntomba kulikwengo imu mtu atiomba kulita ntembo litagwechionde kwa hiyo ngoge mwa oni ntomba nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam tugitigana na ripoti tukathiora muthigu mwanka ruterene rwa Igembe na ara nawe mubunge wa Igembe Central Nwenda Nkili
ambite kwithirwa agiciumire na kunyuira kamwana na kuwa atiwe atumba kwithirwa akiumaruka thirikari-ini ya Kenya Kwanza ire tongeretwe ni William Ruto. Akiaria ari Kaurine Day Secondary School, mubunge ucio netete na mbere na kuga atiwe mirandi yonthe ra kwithirwa akiretera antu ndene ya Rutererura yumbite kwithirwa ikiumania na thirikari ya Rais William Ruto, na kwa uti mtu kinyomwa umba kwithirwa akimurita Antoni au. Netete na mbere na kwithirwa akinya akiromba Amiru gwita na mbere na kugwata mbaru munini wa rais Mwai Kithure Kindiki, na araugite ati uju kinyawe ni mwana wa Miru na niwe muntu wa mbere kwithirwa akijukia gitita kiki ndene ya kaunti iji. Akwarititheza igitarira au kari cukuru neu ya Kaurine Day Secondary School, na aragwitite kunekanira mbasi injeru ya cukuru eu, na aramwandiki wetu wa Nteto Murithi wa Bako mbite kwithirwa agiteneno na kuturetera ripoti iji. Mubunge wa Igembere katikati urejikene ya Honorable Dan Kiri narikitie kurira kamwana na kuga we atiuma thirikari na ije ya William Samoei Ruto na kamigwata mbaru mwanka muthiene tutetegeria kumake thirikari ere kwa thai ya Ruto oma katorie kwa kana to mako thabirio ito kwa ndanera ito kwa ndanera ito kwa ndanera ito kwa ndanera ande wala ke toweke mwe maendeleo ndo kwa na kwa yakiretwa na kia ta bindi ya to ma kuleta kama mingi na ndo kwa kile ta na thirikari kwa karibu sana na watu Kiri akiaria na rikitie kuga Kenya Amiru ni babati kugwirwa na kugwata mbaru munini wa rais Mwai Kithure Kindiki, akiugaga uju niwe umwe wa Miru uria wina gitigi kinene kuma Miru iragwata uhuru kana kuma Kenya iragwata uhuru. Kindiki Profesa Kindiki mumero mwenzetu mwende bude president wa Kenya dai ango ndo kodia telelo mwananchi wa kalindia hapa kila pahali oka kwenda kutaka mayani ndani kaya kutaka yo Inyawa ya kayo lile ngenda kutaka ni kolomba ya kuonia Meru tola kunataka yo okendeke na mutongori yetu atokateka na wetu nito kwatanela na watu tetekeria wito we muntu kwa yakoe pa to mara mno to achagwa na achagwa pa to na Ruto wa bele yo ba ka dai wa mbele to ra to sheru to ara na ka ni bole ko bote ise berene o dai to tete ke wa to ko to ke dirikare ne to na ko nusa to no bi ke ra to ra to kure to na nyuma o ga weta monte ka no temo jote stima para bana chukume te nyicho to na chena lami o temo jote roi ana waandika waadili kuandika leo kulinyao na waange kuandika na tuleto kinya nafasi na kuona nafasi ya kubanombi na kuandika na wewe tu masomo kwa tutoroka nyumba ile hoi iko bana tutoroka tu yeko ndio tumewaga nombi baba asiali baka urene na hata kwa tori yeko hata tu masomo kenda mwana muona nafasi ona kana muone kwa kona wewe ko mwana yote atakuandika polisi wewe kia polisi emwayo ke belembe centro na mairidato kiambo sa bukante yo kile bwale ko toka tutena thirikari nafasi tu kwa polisi nafasi yo mirongo ile kama mirongo 3 tukiona nafasi yo 15 thirikari uni toka teto tumetumira kana nio ibana kwa tutumira thirikari kwa haina kwa tumetumira asante sana. Mubunge ujo ariti ali ndene ya Kaurine Day Secondary School aria abanenkeretie mbas injeru iria ikethirwe kibatetherie gitanira michetho na gitanira aba kwenda gwita kuthoma na aria akaribo baba gwiriritwe ngari iji iria bakinyirite. Wamesema hamna, si wameona ipo. Basi tunayo hatuna. Asante sana, basi tunayo. Idasi turokere na tukaendelea woka. Itakuatanela? Kaure na tuna kirasi kia NGCDF grade 9. Kirasi ya ministry na mwaka yuko atakuja renovation. Piga huwa. Hii mabati mpaka tutoe. Piga huwa.
kusinyeshe. Hapo mpaka kubadilike. Nitakuwa na ndio. Nitaanza kwa kushukuru sana mheshimiwa wetu kwa ile kazi kubwa ambayo umetufanyia. Shukrani sana kwa hili basi. Kwa sababu tunapopata basi vile principal alisema, enzi zile wakati sisi tulikuwa shuleni, tungetaka kununua basi, wazazi walikuwa wanachanga pesa. Na ingekuwa wazazi kuchanga, principal ametuambia hapa tungechukua miaka ngapi? Miaka 10 ndipo sasa tupate, mpaka hata bei ya hiyo basi inaongezeka maradufu. Lakini kupitia kwa mheshimiwa wetu tumeweza kupata basi ambayo itatusaidia kwa njia mingi sana. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe Mawa. Nawe munini wa murungamiri wa cukuru enene ya Tharaka kana University ya Tharaka noro kumenyekana na rito ya Profesa Kinyu Muriungi nonetete na mbere na kwithirwa akiuga kuri na ubatu bunene bwo gwita na mbere kwithirwa antu bakimenyera riera netete na mbere na kuga ati umenyeri boriera ugatuma kinyanti ya raira cikomba kwithirwa ikija ukanyuma ciomba kwithirwa igikara bubwega ariti mantu jaja nontu bwa mpara ire kwirikana kwithirwa ikionekana guntu kuigita akwigita nara akuga nandi untu bubu bwithara bukiretwa nontu bwa kwaga mbura ikung'ana netete na mbere na kinya kwithirwa kiromba muingi yumbe kwithirwa yugitigira nijo kuanda miti na kinya gukaria miti rero etikethirwa ikigitagitwo theri na kinya gwita na mbere kwithirwa bakimenyera riera nikenda thineji ya kwaga mbura itikung'ana iyumba kwithirwa ikithira buru na antu bomba kwithirwa bakiona irio bibiega bia kung'ana no mwandiki wetu wa ndeto kuma rutero rwa Tharaka Anwe Etibu Ndagara na ndeto tariria. Mambo ya mazingira haiendi sawa. Mito inakauka, kuna floods, wetlands zile swamps zilikuwa pale zamani zimepotea. Kwa hivyo ni lazima tufanye mambo ambayo yatazuia kuendelea kuharibika kwa mazingira. Kupanda miti, mnajua ya kwamba president wetu William Ruto alituambia kwamba kuna agano la kupanda 15 billion trees. So lazima tupande miti because miti ndio huwa inachukua carbon dioxide, inatoa oxygen. So inafanya ile hewa iko kwa environment inakuwa safi. Pia lazima tumanage waste na pia tujaribu kupreserve ile biodiversity. Wale wamezeeka kidogo wanajua kwamba kuna wanyama tulikuwa tunaona siku hizi hatuwaoni. Kuna wadudu tulikuwa tunaona siku hizi hatuwaoni. So lazima tufanye mikakati ya kupreserve biodiversity because that is our. Ndio inafanya maneno iwe mazuri katika mazingira. Na tunasema bado community members, kama hamna miti ya kupanda, basi achilia ile miti na mea naturally ikue. Na ikikua bado itafanya ile kazi miti inafanya. That is why we are calling upon preservation of trees and the preservation of indigenous trees. Vasti lengo letu ni kupanda na kukuza hiyo miti ili isaidie chuo, isaidie jamii na vile vile hali ya anga ili tuwe na anga ambayo ni tulivu, anga ambayo itasaidia watu, wanyama na vile vile nchi iwe na utulivu. Pia kama vile rais amesema tupande miti na amehimiza kwamba kila mfanyikazi wa chuo apande indandi fulani ya miti. Sisi tumetimiza na tumehakikisha kwamba kila mfanyikazi amepanda miti 30 na anakuza miti yake 30 mpaka ikomae. Kwa hivyo sisi kama chuo tunahimiza na tunafuata mwito wa serikali ili tuhifadhi mazingira yetu. Na tugitigana na ripoti hiyo Ndagara kuma rutere rwa Tharaka na nde tukathira muthigu mwanka rutere ni rwa Igembe ringi na rana nde gukurikana ati kimera kia miraa gitithero gikiguna kana gigitethia murimi wakio
kinya nyuma ya kimera ki kwithirwa kigikirwa mutaratarene ya thirikari nontu bura butumite nandi Florence Kayuju ure wari mubunge wa Ekuru aja kaunti ya Meru kwithirwa giciumire na kuga ati bagatigira bagutethia kimera giki nikienda kiumba kwita na mbere kwithirwa kikiguna murimi na omba kwithirwa kinya akiona gintu kiumba kwithirwa kigimutethia nontu bura kinya atongeria bangi ba kaunti ya Meru bura bakumbite kwithirwa bari Antonio kinya bombite kwita na mbere na kwithirwa bakiromba mutongeri wa Mbiguru no Rais William Ruto kwithirwa agitonyera na gutetheria kimera giki nikienda kiumba gutethia murimi na njira ya gugituira maguri ya mega mwandiki wetu Anteto kuma Rutereru Mukiri wa Kunja na Anteto Utareria ende ndaikirwe kiriro kenu na wari mubunge wa Ekuru akaunti ya Meru Florence Kayuju ende na umurete na kuwewe nyanyuma ya kwethira kithechera kimera kikemera na unkuma mutaratarene yo thirikari ende na ariarite ni mauri ya mera yethera ya kendwa nonto kimera kikitomba kwethira kikiguna murimi imbobete wikwa antu betu bakitheta thai nya nonto bwa mauri ya riku thai ya mera na bakiwa kwina cartels nyingi ira ikumba kwethira chichumbura arimi ba mera na inya igitara kwendia mera bate kuona thoko bora bagirite ngori menye ndachiumirie ndathithia mera ira cash crop ibu antu twina budget yara yatigere nende iki ministry kenda ministry agriculture no yomba kwethirwa egitutethia nende inkuwerwa nontu itukuona Mutai Kagwe waziri no arere minister wa agriculture na nikagerio mukinyela nyankageria kuona thyankandikira mheshimiwa waziri Mutai Kagwe barua nkimura kenate abangirite mantu ya mira no ntokethinda ambirerie safari ira na randa ametigirire itaumba gwetaita ngathia tira menye nate babangite kuthithia lakini ankwira antu betu they should not lose hope kaitene kauna bwatongoria bange bakiaria ururia kimera kikemera indi ni bauriti kinya mutongoria wa Mbiguru William Ruto aumbe kwithira na utonyero ntubu kenda ukire kimera kikemera na kiguna murimi alituahidi ya kwamba akiweka Biblia chini atashughulikia mambo ya miraa atuondolee cartel ili wakulima waweze kusaidika. Lakini mpaka saa hii sisi kama wakulima wa miraa tunaendelea kulia na kuteseka. Tunashindwa kulipia watoto wetu gharama ya shule, tunashindwa hata kujimundu katika gharama ya afya. Watu wengine wanaendelea kufia kule nyumbani kwa sababu hawezi enda hospitalini, na wengine wakashikwa na pressure kwa sababu kazi ya miraa ilikuwa imeshikilia sekta zote za biashara. Mahoteli zinafungwa upande wa Igembe, maduka yanaisha. Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa heshima kabisa usikie kilio chetu. That the cartels who are Jomo Kenyatta International Airport, they are going to be completely destroyed. We want to see that, Mr. President, because our farmers are being intimidated, our farmers are languishing in poverty, the business are being closed down. Kuna ile act of parliament ile ilifanya miraa ndawa. Mnajuanga hiyo? Ikaweka miraa kwa ndawa. Hiyo ni rais peke yake yako na uwezo wa kutoa hiyo. Na akitoa hiyo saa hizi miraa hata ukula na mdomo hatuwezi pata. Sababu miraa iko na vitu mingi ile inaweza tolewa. Hata ndawa ile iko huko ni mingi kushinda miti mingine katika hii dunia. Hiyo miraa ikitolewa kwa hivyo ni lazima hata yeye aingilie pale, amobilize jeshi yake, atoe miraa kwa hiyo act of parliament ambayo iliweka miraa yetu kwa narcotic. Nikiripotera Meru TV kumembe Mbeta Mukiri Onkonja. Na tukitigana na ripoti tugeta Ruterene rungi na nandi noe munini wa rais no Profesa Kithure Kindiki netete na mbere na kwithirwa akiuga ati thirikari ya Kenya Kwanza nandi iri na mbeca ya gukiria mirandi ira yonthe ira mami nontu bwa kwaga mbeca. Kithure akwariti mantu jeja igitera ukari Ruterene rwa Embu na ara kwithiritwe hari na mucemanio na etithirwa bonda bonda na aretere na mbere kinya kwithirwa akiringira ndebe mubango yo ugima bwa mwiri jwa SHA. Miaka miwili imepita, hatukuwa na pesa ya kutosha ya kujenga barabara, lakini saa hii kwa sababu uchumi umeanza kuimarika, nataka niwatangazie hapa Embu tuko na pesa ya kufufua zile barabara zilikuwa zimekwama. Kwa hivyo vile vile stima, we have 36 billion for rural electrification and last mile connectivity. We are also going to be rolling out other programs as I've said, but allow me just to highlight 2 or 3 points. Alafu nimalizie ndio
niseme vile tunasema leo mambo ya kusupport bodaboda. Niseme ya kwamba bima ya afya ni muhimu, na nataka niwapongeze Wakenya ambao wamejisajili kwa bima mpya ya afya. Hapo awali tulikuwa na Wakenya milioni 9 ambao walikuwa katika ile bima ya kwanza NHIF. Na hiyo ilikuwa only 9 million Kenyans were registered. Today, hii bima mpya ya Taifa Care ama SHA, kwa sasa hivi tumeanza tu miezi ni 3-4. Almost 18.5 million Kenyans have already registered. We want to push that figure upwards so that every Kenyan will have a medical card. Na medical card ni ya kukusaidia ukiwa mgonjwa, kama uko na pesa ama hauna pesa, kama umeajiriwa ama haujaajiriwa, upate matibabu wewe, mke wako na watoto wako. Na tumesikia kwamba vile viongozi wamesema, tutaendelea kuboresha hii huduma ya afya, hii insurance ama bima ya afya, ili kuhakikisha hakuna mwananchi anafinyiliwa katika yale malipo. Kwa sababu policy ni kwamba registration is free. After that there is a means testing process. And I want to commit on behalf of government that we will make sure we relook at and adjust the means testing tool for Taifa Care, for SHA, to make sure that border people are not asked to pay what they cannot afford. Kwa hivyo musiwe na wasiwasi, we are listening to the feedback that you're giving us, and as a listening government, we will adjust whatever policies are in place to make sure that the people of Kenya are comfortable, happy with the services the government is giving. Ibwaga sana mutegeri wa Meru TV ngakwira kana ngaucokeria ngatho cia mwanya nantu kudroria mona batu na kinya gwitana mbere kwithirwa ututegerete hinde mbere ntiromba kwithirwa nkiuma Lucas ndio nkera kinya ndikibwe tupande to ibwaga sana nantu gwitaniria na kwithirwa bakituretera report hizi mbere ntiromba Lucas studio rikana tukwena arua twina gitunzi kietu kia bithatu kia mantu jege ukikana na inchu kibaraba migia na inchu rikana nikintu kira kimbite kwithirwa kikianda miri ruterene rwa Tharaka nara ekuru mbite kwithirwa bagitiumire na baketha bagirita ngwije ikarita ngwe na tigwe ekurura na inchu akibethera bari nyo bena mantu ja mengi jara bethera bakithithia autaura tukomba kwithirwa atukirwa ni Faminas tukamuribwega no tinyemo kuriungira ekuru baba nikienda tumba kumenya barithithia ati na kinya ekuru barabangi bomba gutio kana gutiukiria na kutoa kintu kwithirwa bakithithia nikienda betana mbere kwithirwa bagiukiria miturire yao nirugono rwa mwanya rwankomba kwithirwa giutigana ruo ndo Maruka studio na unna ningakwira ni bwega nontu au no bakwithirwa gikira gatana tatu cia tugoro na rua ngakura tutrimane kairi ntuku ya ruju ni ntuku ya Sunday ira twithera turina mantu yege siasa kana rumuriro siasa ureterini ninjeri wa cheupe ukethirwa kumaruka mitambone no tukwina rugono rwa uketha rutujira na tukuja ruju ngakuromba tuthe tukitrimana nikenda tukamenya mantu ya tuegie na siasa na politics cia miru itariatia kautiga na utukubutho ngina kwire mwathani umbe kwithira aria munawe gito riakwa urimbita njeri wa cheupe kiri rugono rwetu rwa mwanya rwa murio wa uki Tharaka gichunje kia bithatu na gichunje kia muthia muraithiria wa Meru TV muthenya wa emunthe tukaina mbere kwa tukimenyaga kando na ngugi ino ya uki ingugi yengi iriku ekuru baba bathia na mbere kwiwa bakirutaga na ngugi ino ri ithia na mbere kwithirwa ikibaretagira kiri product ira kana intobira ekuru bathondekaga itheti yandara tayo twita weaving nombe kuthondeka mat itararu gintu kionde migeka into bionde bibu irainini yandara twine kuruba barutaga wiro igwa kuthondeka mantu mandara kana ta weaving kuri kuruba rutha crocheting bau batumana turusi na igo batumaga itheti tabibi
Ogu twina inu ya kuruga products inu. Twene kuruga twitaga environment champions. Bawi baba menyagira rera. Baba ye mantu marera na mantu mamiti. Kogu babu begemiete mantu ni moke. Manasaritia miti. Na babu ekuru barugaga juisi ya oramba, olivi, maura na intobinde fruits no cheke daka actually no wanto baga gua paquero da merito ya nini ya miteki daka na by then was surprise paminas kagitaga corona. National Museums of Kenya ni adingatere products imwe cia ekurubaba na yona ni aumbire gutetheria bantu anene mantu ni ma kurigita mantu manini ma gukorora corona na what have you. Kuba mitumagira mono especially tanini ta uramba. So bibu bio into tutonde kagaga but twena youth ana beto baba to adoptire kuri ana bega gwa be meshi tona na botu tibatiga nyuma kogu na ndeni ya nini ya katiba nyugaga twa inclusive na youth no mwanga to include youth wirani chetu kwa itu gaba tuli all inclusive ambetwa ya gikundi gike kiri ekuru barabangere niriko kiri mugongo nigo kwamba mbakwira ekuru wanakinya ari bantu muntu akara aendo na ugati komenya naye tumurutane tukamurutana nikenda kaomba kuona kanyamu gake kara gekagira mubukoni watauga kama murakiuga ndia twaromba tutenda lakini ndio gwito kwendo rontu ino kwira kanyamu muchie kwa mimi name batio lakini mtu ndio we bro yawa watambeto muguria chati wa mwirira wagura kamutukanga no gwa muruga rugira wataka urachukare mokanywa roro chai Dero otueka kama mwekoro mwega muji barutana kinya baba taijura kwenda naje mwanya tanigo gwa wetu ndioni tukamwacha poti kienda support tukachuje kumutevya kienda nwaka onto wana kinya te banking twena tonyamo na inkuromba buruko badika baba to durete bamba kwebumeri at least baka tutetheria kagina gakuga getu gagaukangira no amwekora kaomba no agokobido no angirie komiene twiko bangirichiere irato rakobete muno ngitano no eba mubakaga endo kuwa no atone batutetheria kagina gagaukangira tagwa turi mbere muno ngugi ino ciagore thia na mbere kwewike batethagiria ata na igitumikire ko kithiritwo bakithema barutha gikundi giki gikundi giki kino ibatethani kibebo enye tatisi internally nontorera bajire bare amwe baungana bare amwe na bambiria ibambiria ntugita wa table banking kana loans and savings ino iskimu batumika na imubango o barunga merite muno nontu mwekuru narombaga tubia tunini tokomba gwitethia nontu rire ngia kitheti ibamba kwa iga muthithu na kamuthithu kara rire na thina kana rire eno batu wa mbesha na yaga karomba na unlike ikundi bibi bingi wonaga beteganirie bauga kito tikwenda gutambia cietu ugakobitha gwa kuringana na mbira wena cio kendo taura na mbio ndenda mbia nkoro kitende kwa kwende na ngiri nke ugampa ngiri nke wangiri na 500 kikundi ya kurungamira 500 ngiriera yako kagitata
ugakovithio lakini ukaigua wena challenge ya nini ya mbia nyingi members baunganaga tabatano ugo kwenda ngirie komi ukagitata ukanengerwa lakini mbia ino inenkanagirwa mbia tukuona na mbia itaumba kugura kogu bajire internally ibatethanagia mbio kimbia ingike gukovithania mbia na kuigua bakiso tina ciao ikariu kairira bare amwe ibarana to tumi bobo rera bagutuma na bakinaga batuma bakinaga bagakena baya bageshaga tina ciao so a problem shandi is a problem solved so rera bagutuma ibatethanagia kuigua inyake afya yao kisasawa twari na mwakuru wari na high blood pressure wagua tiumba prother operation so daktari amwira atari utumini boitheti ya bindre tomonenkera mati eraka akanyogero gwana wagua taiye patani akarana ekuru babange kende mutethia kugitata kudisibitari na nyuma ya kiumia kimwe mwakuru yu blood pressure ni yagwire high blood pressure ni yagwire sukari yagwa ya naomba kudikorerwa operation kubuta ile kuona by the way reason ya benefits cheni niombire kutethia ekuru pale amwe both emotionally na economically muthia wa rugono rwetu rwa mwanya rwa murio wa uki Tharaka kathache mwanya nontu bakuwatania nani kirugono ruru rwetu rwa mwanya kawithire bambetaga ni Faminas wa Kimathi rugono ni murio wa uki Tharaka karabwega